awukusikhethe awukenze usikhethe unganegotiate unganibe sanibona njani sizothatha isitori sakho silindile ya nazo ya sesifikile story sesisitholile ababukeli baningi bakhomentile bathi ukuthi noma sifuna ukuhelebha isitori siyasizwa mfonele abantu abaninganyana abantu abadila ngezesondo inyanga different kind of people abathize bangabalehelebha ukusesi but sithize khe siye siyozizwela straight ngoba bekasibhalele nakasibhaleleko ngila esiyabuswa emasi nginayo sesi sabona yaphila njani khona siyaphila episo right ngiyayiko vale plus ngi-identical for 65 ya ukhusiphe kancane inkulumo mhlambe kuya ngendlela osibhalele ngakhona okay ngithome lochisa babili okay ninjani igama lami ngingichoice ngingokwamasombuka ngihlala naye emasini vele ngimuzami lo. So now ngine problem and I problem liyakusi problem yanje ngine problem no mama enhleki into leyithome kade khulu nangilotsholwako ngathi nangizokulotsholwa mama wajikisa amalobolo bathi nabambuza ukuthi why ujikisa amalobolo wathi kimi abantu laba bazongilobola mdele bangikhiphile bangifake yona yangithola I don't know ukuthi into leyo bangifake yona leyo yini kimi bekathi nakangithukako athi mina angeke ngahlala nomntazana ohlala nekinzi cause la kuzogcwala amaphoyisa kwama. That was her reason, not knowing ukuthi umama usebenzela umkhathi usebenzela umkhathi usebenza ku covenant of darkness. Okay, uyang understand and like it ngichazela ukuthi uzokhona ukunderstand spiritually gifted mina. Okay, uyang understand a family ngimi umntwana bezimo from ngimncane vele uyang understand. So now umama mwajikisa so amalobolo lami mina angazi because I was not spiritually awakened. Uyang understand angazi ukuthi umuntu nawangabe basayine ngawe I covenant of darkness kosekele kulo kanje akukhona kali ukuthi umntwana khona uyachata or uba successful elifeini. Uyang understand ngiye kuyi mama ngimbuze ngithi uwajikisa ngeliphi amalobolo lami athi kimi angekho uzohlala neginza wena uzokuluphana uze ube nenhluthu ezomhlophe ungakabi nenkinga. And apart from that azange ke kwaba nokuzwana from ngimncane that lady beyang abuse kabuhlungu kakhulu. Uyang understand mara ngingekho spiritually matured understand ukuthi mara umama lo ukuthi kahle kahle wenzani. Uyang understand khona la ngitshela khona athi kimi wena sinawo sizokuhlangana emoyeni sizokuhlangana emoyeni akunendo yakho ezokulungela. Wathi ajikisa amalobolo njalo abobomncane bahlangana bakhamba bayikhabo ndodam bakhamba bayoxolisa ukuthi hayi man kube ne-misunderstanding siba ukuthi amalobolo akuyi abuye amalobolo lami leso sikhathi buza ukuthi abuye so amalobolo lami ungihlalele uyangitshela ukuthi ngithi sakhe sibona ukuthi uzakuhlala ngokuthula kwakho na bayayibona into njalo abuye amalobolo lami angilobolo umuntu lo ataka ngilobola ngibuye ngifuhlala naye la sihlale nasithi nasihlalako la athomeke nje sekangibulisa ke ngiliswa ngumama lo. Okay, yabona ngiliswa ngumama lona seka ulo uthoma hotspotisa indoda lena uyifaka ispirit se-intimacy indoda lesiyathomi yangihlukumeza. Uyang understand yathombe beyingihlukumeza emotionally. Uyang understand bekakhona ukuthi angithengele ikari akangithengele ikari alo kanje athi nakazokufuna ukuhamba emujoleni athatha ikari amakhamba ukujola ngayo ngithola amalile etsana ngingazi ukebele ikari ekubeni izolo ukhambisilwa. Athi nakatshela umama khona la ngelinye ilanga khona wamtshela wathi kanti komungathatha omunye umfazi because ngoba uyambona lo ukuthi uphethe bezimo. okay, Uyang understand hayi kuliwe khulu vele kungasabi mnandi ngendlela ne leso sikhathi akubi mnandi so sihlala nenyoni le ihlala la yabona la amalo kanje la
amadodla yabona ampulu akuloka nje 1 aku distance 1 enye elinye nali dot lapha angizwisisi ukuthi izama ukuvula or njani elinye nani ali yabona la lali dot ngilokthoma ne lesithuna le lesithuna ngileli mawungathi uyaqala i-distance le yafana ikhambela ngapha mara amalanga nala bese sengiyizwa nangapha ngekamereni lami inyoni le yazi ukuthi yenzani the way ngibona ngakhona ne izitshintsha kaningi inyoni le ngoba bekungasi inyoni yodwa bekuyisithuthwane angazi ukuthi nesazi isithuthwane na ukuthi yini isilwane engathi sigcwele uboya vele so mhlambe sigaba ikhulu ngathi ngukhathi mara singukhathi uyasibona isithuthwane sunongorwana yabona la dining room bekune tafula ngayithenga 30,000 iphisa khona ingapha yaphuka ngo2 yamasi yaphuka itafula le yang understand into le ukuthi iphula namakhabeti nethi nayikati ivukile vele amamoto amangasavaleki nje ebusuku ngabotha ukuthi go vele yazini inyoni le bese yazi yona yenzani inandi yazi change ilale nami iba umuntu bese yazi seyenzani inyoni ngathatha ishone elinye ukuthi lize la khona la manager ukuthi likhiphe isithuthwanesi ngoba isithuthwanesi ngathi ngilele ngasuka la during i-divorce sami ngakhamba ngokuhlala e-RDP isithuthwanesi sakhe senza ngelinye ilanga e-RDP sathi kimi musi wena uyokufulele uyokuhlalulele netjalo isithuthwanesi nasiza uyasiza njani siza like siza so like ama-footstep engathi like ngomuntu bese kube ne-sound engathi nge-train so size bese sizokuthi gu njengomuntu ongathi uyaguqa so besavusa ihloko understand bese sakhuluma njalo sathi wena musi wena uzokufulele ngithola ngathi mina ngizokufa ngilele wathi awuzokufulele ene simuntu wendoda understand jama akhe ngithi kancane ngifuna ungibuyisele emuva kancane ngifuna just ukuthi ngi-understand ngithi mase sicoca ngikhona ukuthola i-clarity fine ngifuna ukuthi ungibuyisele emuva la ku-issue kamamakho ukuthi umamakho wagcina akucabanisa nobaba kwakho kugcine kwenzakaleni between wena nobaba kwakho kugcine udlelwano busesekhona kwenzakaleni uphi ubaba kwakho njengoba sikhuluma waphuma vele waziphumela waphuma wathi aphumile wafaka i-divorce wathi makafaka i-divorce watholakala ukuthi bese sekangasasinaki and benginomntwana amana 3 months nginabantwana abayi2 omunye wenza i-matric omunye wenza u-grade 4 by 2017 so waphuma indoda le seyithoma seyingihlukumeza kakhulu-ke nje uyangi-understand waphuma takaphuma kwakhamba wahlala nomunye umntazana bachachile ngapha emabhini uyangithola wabuya wafaka i-divorce watakafaka i-divorce wayifaka i-divorce bangibize khoto ngelesi-2 wabuya wazifaka i-maintenance ukuthi basho yena umfazi azomthatha akafuni ukuthi sikhulume so ufuna ukungimaintain mina nabantwana fine walo kanje wayenza i-maintenance yakhe leyo waba right saqhubeka ngempilo until i-divorce ethi phela walahlekela ngiyo yonke ubaba lo yonke into yalahleka besineenkari ezifona siphila sishaba uyangithola kusho ukuthi ukhona ukuthi umama ngendlela angidestroye ngakhona elifini nami ngiyacabanga ukuthi ngangikude khulu ngempilo and ngiyacabanga ukuthi ngangisahleli nayo indoda le yabona yena to be honest na angimfuni ngendlela angenze ngakhona izinto umama ukhona umama uhlala khona emasikhona la emasiko ngaphezulu uyabona yazi umama ukuthi wenzeni umama bekunomamncane omunye bebalandelana so mamncane lo uthazo kushona mina bekuprocess of divorce mamncane amathi kimi choice yazi ngifuna ukuthi uzokuhlala la ungayi ukuhlala ekhini because now ungayokuhlala ekhini umama kuzokusebenzisa abantwana babo umama bekalalisa abantwana bami nenilwane umntwana amlona 8 umntwana amona 8 nje sekana 9 umntwana lo bekane discharge yazi discharge evela thina nasala namadoda bekane discharge leyo umntwana wami shuthi ngi-understand ukuthi inyoni le inandi yazigucula iba yindoda because bese lisekangasana access kimi bese ilala nomntwana lo
yazi ukuthi nangikutshela spiritually. yeah ngibona spiritually Okay. ngibona spiritually mama umchamo uyangishisa